Ljudi su spremni za električna vozila, fabrike su takođe spremne za električna vozila, ali da li je i svet? Pa i ne baš. Kada to kažem, mislim na kompletnu infrastrukturu punjača i stanica za punjače koja nije razvijena do mere u kojoj je to potrebno. Posebno na Balkanu koji kaska za ostatkom sveta, odnosno za vodećim silama koje diktiraju trendove. Pored mene se nalazi zlatna sredina, dakle nije ni full elektrik, nije ni prljavi dizel, ali ni alavi benzinac. Radi se o plug-in hibridu iz Bavarije, BMW X5 fabričke oznake 45E sa ukupno 394 konjske snage i elektromotorom koji mu omogućava domet od 83 km. Tu na scenu nastupaju globalistički trendovi ponovo. Da li je BMW onaj pravi BMW ukoliko na njemu imamo i otvor za punjač za baterije pored rezervoara ili nije? Presudite sami, a vaše mišljenje ostavite u komentaru ispod, a kada ste već dole, lupite to subscribe dugme, nemojte da vam bude teško. Opšte je poznato da BMW ima široku paletu dodatne opreme. Između ostalog, u nju spada i pametni ključ, odnosno ključ sa LCD ekranom preko kog možete pristupiti mnoštvu funkcija. Za njega ide doplata oko 400 evra. Nažalost, danas ga nećemo videti zato što se vlasnik ipak odlučio za tradicionalniju verziju ključa, koji i ovako tradicionalan ima pametnu funkciju, odnosno četvrti taster koji možete programirati po želji na opciju koju vi odaberete. Kada ga pogledamo spreda, jako je bitno da mu se namrštimo, kako bi video da nije jedini koji je dobio opasniji izgled. To je postignuto time što se prednja maska značajno povećala, odnosno prednji bubrezi. A ako vam sada deluju preveliki, treba da pogledate najnoviju verziju X7, ovi će vam automatski postati jako dopadljivi. Pored toga, farovi su odvojeni od prednje maske, dobijaju sportski i oštriji izgled, a tehnologija koja se nalazi u njima je jedna od najboljih na svetu. BMW laser svetla bacaju snop 650 metara i čine da noć postane dan. U najvećem paketu opreme dolaze kao standard, međutim u manjim paketima opreme bi morali da ih doplate. I na kraju pozicija maglinki je promenjena i imaju drugačiji dizajn, kao i donji deo branika koji je dizajniran u skladu sa novim dizajnerskim jezikom BMW-a, kao i sama hauba. Kad smo već kod haube, ajde da vidimo šta se nalazi ispod nje. Ovo grdosiju pokreće 6-cilindrični trolitarski benzinski motor u osnovi sa 286 konjskih snaga. Ostatak od 111 konja dobija iz elektromotora. Pogon je na sva 4 točka, odnosno takozvani X-Drive, a menjač je 8-stepeni automatski Steptronic. Dakle, imamo ukupno 394 konjske snage i 600 Nm obrtnog momenta, koji ovu mašinu ispaljuju do stotke za 5,6 sekundi. Uz to, maksimalna brzina je ograničena elektronski na 235 km/h, odnosno 140 km/h u full electric modu. Kada čujemo ove impresivne brojke, verovatno se svi zapitamo koliko ovo čudo troši. Fabrika je propisala 1,5 do 2 litara na 100 km. To naravno nisu realne brojke i njegova potrošnja iznosi od 10 do 12 litara. Uzimajući u obzir težinu i snagu ovog vozila, to su zaista impresivni podaci. Felna je ogromna, baš kao što i dolikuje jednoj ovakvoj mašini. 22 inča original BMW podrazumeva se, ali ne kao standard u najvećem paketu opreme, već kao doplata. Gume su dimenzija 275-35R22 napred i 315-30R22 pozadi. Kolika je cijena, bolje da ne znate. Ali tu je i registracija od 30.000 dinara za hibrida da donekle prebrodite toliku cenu. Sa boka izgleda drastično bolje nego prethodna F15 generacija. Linija krova ima blago veći nagib i samim tim auto izgleda više sportski. Dimenzije koje ga krase su 4,9 metara u dužinu, 2 metra u širinu i 1,75 m u visinu. To su dimenzije od kojih će vas boleti glava ukoliko ste gradski vozač u potrazi za parkingom, ali će vaš brufen biti smanjena potrošnja obzirom da ima i elektromotor.
Po ugledu na prethodnika, otvor za punjenje baterije se nalazi na prednjoj levoj strani. Sama baterija se može napuniti na 3 načina. Prvi način je kod kuće na vašoj utičnici, drugi način je na javnim površinama, odnosno tržnim centrima ili bolje opremljenim pumpama i treći način je u samoj vožnji. Dakle, ukoliko se spuštate nizbrdo, baterija se automatski sama dopunjuje. Vreme potrebno za punjenje ove litijumsko-ionske baterije od 24 kWh je 10 sati na standardnoj kućnoj utičnici, odnosno nešto manje od 7 sati na jačem punjaču. Što se tiče dometa, odnosno rendža, on iznosi oko 80 km umerene vožnje isključivo na struju, dok ukoliko vam noga na gasu postane oštrija, sve preko 50 km se može smatrati premium. Sa zadnje strane ništa manje lepote i agresije. Doduše, modernizacija uzima svoj danak, pa su stop svetla izgubila tradicionalni L oblik koje su imale kod prethodnih BMW-ovih modela. To svakako ne znači da su manje atraktivne, naprotiv. U kombinaciji sa donjim delom branika, odnosno ispušnim rozetama, u kojima se nalaze dva prava auspuha sa pravim dimom, zaista nikoga ne ostavljaju ravnodušno. Osim estetike i praktičnost mu je na nivou, pa se tako prtljažnik otvara iz dva dela. Gornji deo regularno i donji deo pritiskom na taster. Na taj način ćete imati pomoć od strane donjeg dela pri samom utovaru. Takođe tu je i taster koji možete spustiti clearance automobila kako bi još lakše podigli stvari. Ljudi iz BMW-a su mislili i na detalje, pa tako možete videti da se ovaj donji deo sastoji iz dva plastična dela između kojih se nalazi štof, baš kao i u samom gepeku, kako se ne bi grebalo pri podizanju i spuštanju. U prtljažniku je prostora na pretek. Naš hibrid konkretno ima 500 litara zapremine, dok se kod benzinskih i dizelskih agregata ona povećava na 650 litara. Takođe dolazi i u opciji sa 7 sedišta, ali u tom slučaju nećete moći da izaberete hibridnu verziju. A da, sedišta se obaraju u odnosu 60:40 povlačenjem polugica sa desne i leve strane gepeka. U poređenju sa prethodnom generacijom, estetski je mnogo drugačiji izgled spolja nego unutra. Unutra je zadržao kvalitet izrade na vrhunskom nivou, a naravno kabina je blago estetski modernizovana, ajmo to tako reći. Vrata su masivna, odličnog kvaliteta. Plastika je svedena na minimum i korištena je samo tamo gde ništa drugo nije moglo da se upotrebi. Tu imamo aluminijumsku kvaku kao i tastere za otključavanje, odnosno zaključavanje vrata. Ispred kvake se nalazi taster za odabir podešavanja elektronskih sedišta. Na rukohvatu se tradicionalno nalaze tasteri za otvaranje, odnosno zatvaranje prozora, kao i podešavanje retrovizora. Pri vrhu se nalazi taster za elektronsko otvaranje gepeka, a na dnu vrata se nalazi taster za otvaranje rezervoara goriva. Iznad levog kolena se nalazi podešavanje svetlosne grupacije, a tu je jedan veliki ventilacioni otvor, oko koga se nalazi aluminijumski trim. Volan je trokraki multifunkcionalni standardni za M paket. Po mom mišljenju, ubedljivo najlepši volan koji može ići u ovaj automobil. Komande koje se nalaze na njemu sa leve strane su vezane za podešavanje adaptivnog tempomata kao i lane assista, dok se sa desne strane podešava audio uređaj. Preko tastera na desnoj strani možete pristupiti i voice kontrolu i na taj način glasovnim komandama narediti automobilu da izvrši neku funkciju. Možda i najveća promena u samom interijeru je modernizacija instrument table. Možete podesiti 3D prikaz mapa, pregled multimedije, odnosno muzičkog sadržaja koji se trenutno reproduktuje i još mnogo toga. Što se brzinomera tiče, on je postavljen u rasporedu sa leve strane km/h, odnosno trenutna brzina kojom se krećemo, kao i nivo goriva, dok se sa desne strane nalaze obrtaji i procenat preostale baterije. Centralni greben je zaista ogroman i naslon za ruku je sasvim dovoljan za 2 osobe. Otvara se pritiskom na dugme, a prostor za skladištenje je zaista veliki. Tu je i jedan ulaz za C-port, odnosno punjenje mobilnog telefona. Što se tiče centralne konzole, ajmo da vidimo redom koji se tu tasteri nalaze. Dakle, sa leve strane imamo podešavanje moda vožnje, tu je Sport mod, Hybrid mod, Electric mod, kao i Adaptive mod. Auto hold taster, parking kočnica,
kao i dugme koje je namenjeno za spuštanje nizbrdo. Dakle, automobil će sam kočiti, odnosno određivati kojom brzinom ćete se spuštati da ne odete previše brzo nizbrdo. Tu je i taster za podešavanje visine, odnosno kliransa automobila. Možemo ga podići skroz gore ili spustiti skroz dole. Centralni taster, odnosno taster za kretanje kroz navigaciju je krug koji ima aluminijumski trim i koji je veoma kvalitetan i koristan. U vreme kada modernizacija donosi mnoštvo nekih ekrana, pa i klimu ne možete da upalite preko fizičkog tastera, dakle mora se ići u multimediju, ovo je zaista lepo rešenje od strane BMW-a. Ručica 8-stepenog Steptronic menjača je estetski veoma lepog dizajna. U većim paketima opreme, odnosno u doplati se može izabrati da bude kristalno završnice, odnosno da gornji deo bude u kristalima. Tasteri koji se nalaze levo od nje su tasteri za gašenje ESP sistema, kontrolu kamera kao i parking senzora. Tu je i taster kojim pristupamo bateriji, odnosno pregledu baterije gde možemo ugasiti njenu potrošnju da se automobil kretajući se sam dopunjava bateriju. Ispred centralne konzole se nalazi jedan poveliki otvor u kojem imamo dva cup holdera kao i ulaz za C punjenje, a tu je i prostor za wireless charging, odnosno prostor na koji stavite telefon i on automatski kreće da se puni ukoliko ima tu funkciju. Još jedna stvar je da se cup holderi mogu grejati, odnosno hladiti kada se izabere opcija u dodatnoj opremi za tako nešto. Ispod klimatizacije se nalaze tasteri za prečice, dakle možemo izabrati i podesiti neko od ovih 8 tastera na funkciju koju mi izaberemo. Tu je i mali scroll, odnosno točkić preko kog možemo pojačavati, odnosno smanjivati muziku. Otvori za ventilaciju zauzimaju ceo prostor na sredini centralne konzole. Tu su tasteri za podešavanje klimatizacije, a ukoliko sedišta imaju grejanje, odnosno hlađenje, moći ćete da im pristupite preko tih tastera. I kao šlag na tortu dolazi veliki ekran koji je osetljiv na dodir i preko kog možete podešavati apsolutno sve što je vezano za automobil, počev od radio stanice pa sve do najkompleksnijih sistema bezbednosti. Na zadnjoj klupi prostora ima sasvim dovoljno, naravno ukoliko je vozač visine do 1,90 m. Preko 1,90 m ćete već imati problem sa nogama. Ono što je jako dobro i negde očekivano za SUV vozilo je da prostora za glavu imate sasvim dovoljno. Jako zanimljiva stvar, odnosno stvar koja mi se dopala je ovaj naslon za ruku. Dakle, pritiskom na dugme otvarate dva cup holdera, možete staviti svoje piće i uživati dok vas neko vozi. Ovoga puta se vozimo iz malo drugačije perspektive, iz koje ćete možda da se osetite malo više za volanom nego inače. Ako vam se ovaj vid snimanja više dopada nego dosadašnji, kažite mi u komentarima. Interijer me je jednostavno oduševio, kao i vozne karakteristike ovog luksuznog SUV modela. Atmosferi vrhunskog luksuza doprinose i dve vrste parfema koje mistične mirise ispuštaju u ventilaciju, što je svakako nešto što se ne viđa veoma često. 4 moda vožnje vam omogućavaju da u potpunosti iskoristite potencijal ovog hibrida, pa tako ukoliko želite samo vožnju na struju, birate Electric mod. Ukoliko želite maksimalne performance, kroz Sport mod će vam koristići benzin kao osnovu, elektromotor dodavati boost baterijom i time obezbediti pun kapacitet ovog sistema. Ukoliko želite ekonomičniju vožnju, koja će podjednako trošiti struju i benzin, birate hibrid. I ukoliko želite da dopunite bateriju kroz samu vožnju, birate Battery Control, koja će pauzirati bateriju i koristiti samo benzin, dok se ista puni pri kočenju ili vožnji nizbrdo bez gasa. Vazdušno gibljenje je takođe bitna stavka koja utiče na izgled. U standardnom režimu auto je na srednjem od 5 nivoa visine, dok je u sport modu na drugom, tako da s polja gledano izgleda prilično spušteno pa čak i tunirano, a krivine podnosi mnogo lakše, doduše ni približno hatchback ili limuzinskim verzijama. Jednostavno gabariti i težina od preko 2 tone uzimaju svoj dan. Udobnost je zaista na visokom nivou. Konkretno, preko neravnina auto je neverovatno mekan i na kraj pameti vam nije da se vozite na niskoprofilnim 22-kama. Zapravo osjećate se kao da ste na letićem tepihu. Pametni sistemi, odnosno funkcije koje posjeduju su mnogobrojne. Ne bih se čak ni trudio da ih sve iznesem, prvenstveno jer bih neku sigurno zaboravio, a drugo jer bi snimak trebao da traje preko 3 sata.
Što se potrošnje tiče, kao što smo pri početku testa spomenuli, fabrika je propisala potrošnju od oko 1,5 do 2 litre benzina, što je naravno suludo pomisliti. Realna potrošnja je između 10 i 11 litara optimalne vožnje bez naglih ubrzanja, cimanja i sl. Bilo kako bilo, i tolika potrošnja je zaista izvanredna za automobil ove snage i veličine. Kad smo kod ubrzanja, automobil vrhunski ubrzava i imate osjećaj kao da je značajno lakši nego što je to zapravo slučaj. To bi bilo to što se tiče današnjeg testa i ovog prelepog BMW X5. Mi se vidimo u sledećem testu, a do tada ne zaboravite da se subscribe-ujete na YouTube kanal kao i da nas zapratite na društvenim mrežama. Ćao!